Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. En konetisyet age nekiokuren Bible calendar kokitok kele en taunet kurgat agenge koitetab 14 kotogu kele calendar nebo Bible ko asista ak arawet. Kingomong'isu komuktoindet lagokab Israel en emetab Misri kotogu kora kele kimwochi Musa yekiitito arawek yekomong'u 12 koitetab 2 keboisien arawet ako kitou arawek en arawet nebo Abib. Kiboisien lagokab Israel formula initon, yani nekiite arawek ak kenyisiek keboisien asista ak arawet en kenyisiekwak tugul. En kenyitab 358 ko king'et Romanik kobut council nekibo lagokab Israel nekitam koite betusiek koboisien asista ak arawet. Kikoyai kou niton ko boyot nekiletunen nekindochin council nebo Israel nekikuren Sanhedrin, boyot nekikuren Hillel II, ko kiyai hesabu betusiek chebwone kole nyumnyum kolel arawet en betut ainon. En yoton ko kichob calendar nekinyokoboisien calendar noton tupchosiekyok alake akochob calendar nekikuren Israel Bible calendar. En calendar ini komwoe kole koboi taunet Adam akoi kenyisiechu kokikotar ngwony kenyisiek 5,785. Kong'eten Adam akoi kesich Abraham kotogu komie kele kikakotar ngwony kenyisiek 2,000. Kitabutab Mathayo kurgetab 1 koitetab 17 kotogu kele ki ibinwek 14 kong'eten Abraham akoi kesich Daudi. Kong'eten Daudi akoi kimut lagokab Juda koba Babylon ko ki kora ibinwek 14. Kong'eten kingimut lagokab Juda koba Babylon akoi Yahshua ko ibinwek 14. Nekenyokoyai kora hesabu kotogu kele kong'eten Abraham akoi kesich Yahshua ko kenyisiek 2,000. Kong'eten Yahshua anyun akoi echek kotogu kora kele kenyisiek 2,000. Netugul en tugul chekitupche kotogu kele koboich Adam akoi kenyisiechu kimi ko kenyisiek 6,000. En komuktoindet ko kenyisiek 1,000 kokerge ak betut agenge. Netogu kele en inendet ko kikotar ng'wonduni betusiek 6, nekit kotar wikit. Ko kit neng'etunot ko kechut betut nebo 7 ne noton ko kenyisiek 1,000. Ko sikoyose kiyoton kechut kenyisiek 1,000 koyoche konyo laitoriat nenyokobounge inendet kenyisiek choton 1,000, noton ko Yahshua Messiah. Ko Israel Bible calendar neisibi tupchosiekyok alake komwoe kole takoloo nyonunetab Yahshua Messiah, kotakoloo sikonyo en kenyisiek 240. Netogu kele Israel Bible calendar ko boisienyin agenge ko kotorta nyonunetab Yahshua Messiah kole takoloo sikonyo inendet. Iboru sirutik chechang chekitupche kele lagokab Israel ko kiyesho Yahshua Messiah akot kingomi ngwony inendet. O nekiletunen ko kiit kobar inendet. Ngeker en Luka kurgetab 19 kou en artam ak 2 kotogu kele kingoit Yahshua tekeyat akotobet Jerusalem ko kirir inendet akobo incarnation akomwoe kole chome kengen akotinye, lakini amu matenai ko kakeung'enen, kakeung'en konyekuk, kimwoe Yahshua nganasetab Jerusalem. Akonyokole en artam ak 4 amun kimaindai betutab rutochineng'ung. Kingoit ot chekiyokto chekitupche kwamda logoiwek kwamdechi bichuton kotab Israel ko kikirinda icheket chekiyokto akobar bichoton. Nekiit konyokomwa chekiyokto kole kakibe oltinwekab bororiosiek. En Romanik 11 tugul konyong'olole kobor Paulo kole kikiuit kotab Israel sikonyonchi yetundet bororiosiek. Ako nyokoboru en 25 komie kele tun kait betut
kesoru Israel tugul. Kagergeit Israel chekitupche ak biik chekokimong karit ak kele obobure taban yu ak yeityo kenyokekur biikab bororiosiek kele ochut karit. Ko kit nebo kwong'et komi tupchosiek chok chebo bororiosiek chekotochute karit kobokoburyo ak lagokab Israel en taban sikotorta tugul akobo nyorunetab Yahshua Messiah koboisien tuguk kou kalendait torto kole takonyo nyorunetab Yahshua Messiah kenyisiek 240. Ko en nabas neuni chekitupche asome keng'alalen ng'olyot nebo oeng nemi en kalendait nito, ng'olyot ne hatari soiti. Kalendait ni chekitupche kuren tupchosiek alak Israel Bible calendar komotombwoni, moiyoni Yahshua Messiah neking'et kobaten iborchin biik Yahshua Messiah nemang'et. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Korindoik netai kurketab 15 koitetab 20 kotogu kele Yahshua Messiah en ng'etienyin ko kiik inendet tongwaniat. En 23 yuton kong'ololen kora kole echek koyonik chebo Yahshua kobek en Yahshua kotun keeku tongwanik chebo Elohim en nyorunetab Yahshua Messiah. Nosobe ole takikuyo chi tugul kele Yahshua Messiah ko kiik inendet tongwaniat yekingong'et. Thessalonians netai kurketab 4 koitetab 14 inamen kong'ololen sirutik kele kingen Yahshua kele kime inendet akong'et en nyorunenyin kotun kong'ete biikyik tugul. Tu kaking'et biik chebo Yahshua kotun kekonobtoi. Netakiteban chekitupche kele tuguchuton kiyaak en Yahshua koit inendet ng'wony, koit kebar ak ketub ak koit kong'et ak anyun tu kobit ng'etiet konyone inendet ko tos kikokibor en ng'atutietab Musa ako ibtano Israelik chetorto Yahshua ng'olionoton. Ingesoman en ng'atutiet kitabutab Atebetab Lawik 23 koitetab 10 ak 11 ngesome siket ko kakimwochi Israel kelenji en arawet nebo Abib ko yekikesis kekes beek chekikuren sairik konyolu keipchi tisindet beek chetongwanik en kasarta nebo igorto nebo makatinik chemokinde menemenek. Yekokeipchi anyun tisindet beek chetongwanik ko kiyoche konomchi barak en koronetab Sabato nemiten en kasarta nebo igorto nebo makatinik chemokinde menemenek. Ko tongwanianoton kikikoito en kasarta nebo makatinik chemokinde menemenek ko kiiboru Yahshua Messiah nemotinye inendet menemenek. Ko kikikoi tisindet sikonomchi barak yani kobor kele kokikoito en taitab Yahweh. En 14 yu konyokomwoe kole kimakochamdaat kiam tuguk chebo imbar komokikoito tongwanichuton. Kiyaak kou noniton. Kingonyo Yahshua ko kinyokebar inendet kou en ng'atutiet. Ngesoman en kitabutab Mathayo kurketab 12 kenyokenyoru akobo Farisaek chekiteben Yahshua kole nee nekinoen kele Yahshua nekikakimwa en koito en arorutiet nebo keny. Ko kit nekimwoi Yahshua kole kit nekinoenon kele noton nekikakimwa ko kikergei ak kit nekiyaak en Jona. Kou yekimi Jona moetab Injiliot neo betusiek 3 ak kembousiek 3 ko tun oteben en wakati kakebaran muguleldab ng'wony. Betusiek 3 ak kembousiek 3. Ako ingewek iman kitabutab Jona kurketab 1 koitetab 17 kotogu kele kiteben Jona moetab Injiliot neo betusiek 3 ak kembousiek 3.
ndakitebe chekitupche koyoche kenai kele Yashua nebo iman kenoen kokiyoche kome inendet akotebi ng'wony kirerit betusiek 3 ak kemousiek 3. Icheken kanisosiek chechang kwomtoi Yashua kuren Jeiso nekikibore kastab mut akong'et en Jumapili subui. Neo lakwet nebo Nazareth konoe kole kong'eten kastab mut sait 9 akoi Jumapili subui komamiten betusiek 3 ak kemousiek 3. Ingesoman en kitabutab Daniel kurgetab 9 koitetab 27 kenyokekose kora ng'olyot netinye maana nesire aenge netogu kele en mautiot Daniel kokikiborchi konai kole Yashua nenyone konyokosuldoi inendet ng'alekab tiseiwek ak kokochi nekikoitoi en midst of week, yani wikit kwenet netogu kele inendet kokikibar en kwenetab wikit ma en kastab mut kou yon mwoe biik alak. Ingeker en kitabutab Mathayo kurgetab 28 kenoe kele king'ete au inendet si ndiweke iman let inyoru betusiek 3 ak kemousiek 3. Kot kele kamakinai kit nekamwa Daniel konyokotemenen kora saisiek cheking'ete inendet akotemenen ikerchine twan ko betusiek 3 ak kemousiek 3. En Mathayo 28 koitetab 1 ko indikas ko king'ete inendet late on the Sabbath day kingobegunote betutab Sabato. Ingeker kitabut nebo Mathayo chekitupche kotogu kele kisire Mathayo kitabut nebo Mathayo kosirchin kotab Israel. Koba kora kobwa Kristianik kolelen kitabusiek ab arorutiet nelel kokakisir en kutitab Yunanik, lakini mo make sense kitabut nekakisirchin kotab Israel kesir en kutitab Yunanik. Togu kele kitabutab Mathayo ko kikisirchi kotab Israel en kutitab Ibranik anan Aramaik. Kitabutab Ibranik ko kikisirchin Ibranik ko tos kikisirchin en kutitab Toek. Kitabutab Jakobo ko kikisirchin kotab Israel ko tot kele kikisirchin en kotab Toek. Togu kele kakisiren en kutinywan, lakini kibetyo manuscripts choton ko kinyokenyor kityo kopisiek chakesir en kutitab Yunanik. Ko Mathayo ko kimwoe kotab Israel kole king'ete Yashua Mesia late on the Sabbath. Isomanani ko ng'ololen akobo ng'etietab Yashua Mesia kobegunote betutab Sabato. En kitabutab Taunet kurgetab 1 koitetab 5 kotogu kora kele king'et Israel kele betut konome en yerorokto asista akoi kororokto age. Ko en noton kotogu kele konyo ng'alal Mathayo 28 kole kibegunote Sabato kinekit kororokto asista, lakini kikinyokeyai translation amu kaket biik chebo culture age che en ichek konome betut nelel en subui konyokoib culture nekobo biik inome betut en lang'at akonyokosir ng'olyondoni en oret nekonu confusion. Yoche kenai kele king'ete Yashua Mesia kobegunote betutab Sabato. Kingokakong'et inendet komomi chi nekiker akoi chepyosan nekinyoru en kitabutab Johana kurgetab 20 inisoman inamen 1 ko togu kele kikikere inendet chito netai en betutab tai nebo wikit nekimwoe kele Sunday, chito ko subui en betutab tai nebo wikit, yani korondetab Sabato. Kingocheng'e chepyosan en yu ko kiakomiten inendet kirerit, ko kingotakotesetai korire inendet kocheng'e ko kiker chepyosani chi nemi batenyin ko manai kole inendet, lakini kingotwe sautit noton konai chepyosani kole Yashua. Aya, en 17 ko kinyokosulda kit nekakimwa en ng'otutiet nekakesoman atebetab Lawik 23 koitetab 10 ak 11 ak 14. Kokilya kingokakoker chepyosani Yashua konai kole inendet ko kibore konam, lakini kilechi Yashua matinama, matitinyo, machamdaat ketiny inendet en saisiek chu, akolenchi amun tomo tokoste kotab kwanda, akolenchi imwochi tupchosiek chu ilenchi
atokostoi korok kotab kwanda nenyunet o kwanda neng'wong'et. Ko kikomwoi chepyosanoto nemakomoti amun kiyoche kosulda ng'atutiet. Ne tuguchu kiyaak en tupchosiek chechang kosomoni lakini maikuitos kit neyosek. En ng'atutiet ko ki tongwanik kingikoito chekiiboru Yahshua initon en ng'atutiet. Atebetab Lawi 23:10-11 ko kiiboru akobo Yahshua nenyokoibu inendet ne tongwaniat. Nekere iman ile ki en betutab Sabato nekibo igorto nebo makatinik chemokinde mermeret ko kitam kochobe tisindet tongwanichoto si koronetab Sabato nenoto ko betutab tai nebo wikit en sait 3 ko kikoito tisindet tongwanichoto akeyotyi biik kwam beek chebo imbar. Yahshua Mesia akine ko kingobekundote Sabato nebo wikit nekibo makatinik chemokinde mermerek wikit nekibore inendet ko kingobekunote Sabato kong'et inendet si koron koite sait 3 en sait nekikoito kokochinet nekinomchi barak kotokosta inendet abaketach en taitab kwanda kosulda ng'atutiet koik Yahshua Mesia anyun tongwaniat nebo cheruitos. Neoweksei let ateb chekitupche ole Yahshua Mesia ko kiik tongwaniat en au? Kiik inendet tongwaniat kingokakong'et akoba kobartake en taitab kwanda. Neoketyinigei chekitupche Korintoek netai 1:15 kiik Yahshua tongwaniat en au? Kingokakong'et inendet kokanyokemwa kele chechiket konyokoiku tongwanik icheket en nyonunenyin. Kikokibor kora ikunon niton iku koyonikab Yahshua tongwanik chetun wekse Yahshua ngewek ng'atutiet. Atebetab Lawik 23:10 kong'olole tongwaniat nekikoitoi kasarta nebo makatinik chemokinde mermerek. Noton ko tongwaniat ne Yahshua amu matinye mermerek. 11 kamwa kole makiame tugukab imbar kot kikoito kokochinoniton. Kanyokonam any en 15 akobo koitet nebo betut nekikuren Pentecost ne tun iku koyonikab Yahshua tongwanik yetun wekse Yahshua. En 17 kokamwa kole makatinik chekikoito en Pentecost ko ki makatinik 2 chekindo mermerek. Ko iboru kotab Israel netun kokekur icheket kokeny ak biikab bororiosiek chekikure en nguni kou yekamwa sirutik kole tun iku chebo tai chebo let koik chebo let chebo tai. Ko kit nebo kwong'et chekitupche ko en Israel chuton kirindo Yahshua komatambuani Yahshua neking'et en kalenda initon. Ingecheken kenyit nekikibore Yahshua chekitupche ko ki Pasaka en kenyinoton ko ki en kasitab 3 chekitam kenye arwet nebo Paska ko kinyokoik inendet arwet nebo Paska kokabwa Daniel kurgetab 9 koitab 27 kole en kwenutab wikit ko kinyokindo iman kele ng'olole Daniel kwenutab wikit kinyokekerchine ng'olyoot nekamwa Mathayo 12 koitab 40 kole betusiek 3 ak kembousiek 3 kou yekemwa maotiot Jona 1:17. Ki kenyiniton ko ki Pasaka ko ki kwenutab wikit ko Pasaka en ng'atutiet ko betutab 14. Ko kou yekakemwa taunet 1 koitab 5 konome betut en Israel en lang'at ko kikiam Paska en kemboutab kasitab 3 ak kinyokenam Yahshua en kembounoton ak kerwokyinot inendet ko karon en bet yukasal kopiririt kebar inendet akome en sait 9. Ko en ng'atutiet kitabutab atebetab Lawik 23:7 konome en karonetab Paska Sabato nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek ko kikichokyi anyun kekonor Yahshua komait Sabato initon nekibo kasitab 4 en kenyinoton. Kikakekonor inendet konam kembout netai en kasitab 4 kemboi, kasitab 5 kemboi ak Sabato kemboi. Kiyai kasitab 4 bet, kasitab 5 bet ak Sabato bet ko kobekunote betutab Sabato kong'et inendet koik kembousiek 3 ak bet 3. Kotogu kele
kien kasitab kut noni ne karonetab Sabato nebo igorto ko kimiten ano inendet, kimiten kireri, kitomo koik Yahshua tongwaniat en betutab 16. Paska ko betutab 14, ko Sabato nebo igorto ko betutab 15, ko karonechi ko betutab 16. Ngunon biik chekirindo Yahshua ila nobechi biik Yahshua ne banget ko inome koyoe kole Yahshua ko tongwaniat komiten inendet kireri en betutab 16. Ngekeren kalenda nebo Yahudik nekibo kenyitab 2020-2021 ko kikoibutyi Pasaka kokerkeit ak kasarta nekikibore inendet. Kikoibutyi Pasaka wikit kwenet ko kastab 4 ko kinome igorto nebo makatinik chekokindebelebele. Ko amun kirindo kotab Israel Yahshua kolele manget ko yoe inendet kole tongwaniat komiten kireri. Ko kit nebo kwong'et chekitupche ko king'et tupchosiek alak konomchigei kalenda initon opto Yahshua ne manget. Kit ne hatari noton. Tun ing'etitoi ananyokiche kot iomdoi Yahshua ne manget. Israel ko naat kele kikirinda Yahshua ako tinye rusa icheket kokirinda sorunindenywan. Sikolya sikesich biikab bororiosiek rusa kechutu kirindaani kirindo lookab Israel akobo Yahshua ko makele koinome amut. Indiker okot en Mathayo 28 yu kasoman iboru kele king'et inendet kobekunot betutab Sabato, ko kikokakong'et ko kitokostai asikarik en yu chekiker akobo ng'etienyin akomwochi boisiek chebo Israel. Ko king'alal icheket en 12 yu kolei matole kong'et kobaten omwa ole konyokochor alak balyenyin kole koyekasany bounindet komatketwa. Ko king'et asikarik konam rabinik akomwa kole mang'et konyokochor alak balyenyin. Ko en 15 komwoe kole kiiyesta ng'olyononiton kele mang'et Yahshua kochor alak malyek. Akoi Yahudik tugul akoi inguni kosire batai ko kiuk choton okot inguni keng'olole en kenyibo 2025 ko mwaat en kotab Israel kele mang'et Yahshua. Ko en noton anyun konyo kong'olole koite betut nekiik Yahshua tongwaniat komi kireri akobo extension en koindo kokanyokomwa kole bichuton momi ng'etiet. Nekou en kalendait nikamwa nebo 2020 ko kingobutyi Pasaka wikit kwenet konyokoyoe Israel chuton kirindo Yahshua kole Yahshua netambwoni ko nemang'et. Ko tugul en tugul chekitupche ko ki biikab bororiosiek konyolu kenai kele kikikonech nafas en kenyisiechu kecheng logoiwek chemiach kebunde Yahshua Mesiah neng'etat. Ko yeng'et chitab bororiosiek ibakakte konetisyet nebo iman sibesib konetisiosekab Yahudik ko matecheng sobondo nebo koikeny. Ko mising.